Bismillahirrahmanirrahim. Yani insana avana personel diyanetine, avana imamın, navanda müftiyene, vaazhane, işte va imam lvederine, va diyanet lvedere, dünya köderine. Henek insan cidibecin ki efendim işi imam lvederiçi, imam çünetçi, baş binerin ava imam hatine, ava van inşaatkin. Henek je çadır vetkin, mehatana çadıra çetkir. Henek je ana nam belatkin. Henek je van malik harabune, van aylara haber din, van tesellidkin. Henek je cenaza dinerin. Henek je ser cami işi cenazatkin. Henek je kefen de birin vesaire. Ecavanek de ben imam için çitkin. Herhalde van insana imama naz nekirne. İmam kine, mjarabejin. Gava sebite dünyayı imam gühevi de azane dukhayne kamet ke nabi datine. Gava hakikavi te serjekirine imam dıçe peda dukhayne. Gava sünnet de be imam dıçe peda dukhayne. Gava kurban te birine serjekirine imam dıçe peda dukhayne. Mevlid çeydi be imam dıçe mevlid dukhayne. Davet dikin imam lodere. Nikah te birine imam dıçe nikah dibare. Sebiten camiye imam dersavandı de. Gündi lafz dikhin imam tkavin navavan. Tazir çedbe imam serojal tazir udne vaazde nasihat ke wan tesellit ke. Pişti tazir diçe malawan disa teselli de dawan. Jwetri imam tenni li camiye tabi imam camiye ji hutbej dikhoyne vaazaj dike nasihataj dike ama işe dinej dikin. Peki un çetkin. Un çetkin he ama İro çandra bar bakmıştık ben efendim van dini evka lideral köderine van dini sataka köderine ava dini sataka val vederine. İca az balo demek ki evj hakline van insana din naznakin van insana iman naznakin. Belki din dürbün belki iman dürbün evj hakline yani açık o da. Belki nizam kebilecek köderi da yani. Ava tespit ava imam vederine ava imam ve işitken van imam ava garın mali ve harın camiye ve harın bagundiya ve harın bana hoşa ve cenaza binere mevlida bukhaynin nikah bebren tamam ava imam van işatkin va tespit ama val vedere ica kamuş tespit onu nişan bedin und tabi minin khayru khoshida und tamam amati khadabin